munyemerere twakire uyu mukomedi tumwakirana imbaraga sibyo bari hanze iyo binjiye mwabakiriye bibatera akabaraga tugiye kwakira Ildephonse Komedia amashyi cyane kuri Ildephonse Pulo DJ Pulo. Hello. Salama. Mumeze neza. Yari murayikana batikikira tutagikira. None sheshe. Gusa ikintu kimbabaje kino kirato. Muyagikoze namuhaye make. Ubwo rero nivyo erego zorana n'ipine gikozemo. Barigura amafaranga mugabo rigakora imyaka myinshi. Abashimeshi. Mama, amahoro. Yo, igusha. Sinakunda mama yo badurikisha amaboko. Bon. Esthétique. None aba bagiye. Hariho barishije kubona hanya. Mugabo nivyo attention, abimere bazokutwa nyinshi. Nibaza urupfu kwicara shetani yari mu ijuru kera hariya ni imbere baramuhondaguye agaruka isoko mukwicara baza gukaraba mugabo shambiya ikiraryoshe ambiya iparupana ayisaza turne umego yafashe turne so gusa nibyo kandi rero umumama yo yicaye muri VIP urabona yuko nyine afite kwitegeka ari byo ngari akumenyera gusa mugabo erega mugabo nabo niyo yicaye hagati nta kibazo nawe yicara kwasa sibo ntabwo none karaberi katarabe inyuma abantu bari bafite discipline mu buzima badapfa kuraba aho babonye hose gusa rero nakunda nk'umumami yicaye muri VIP bamuhaye inkoko abantu baraciye ubwenge bamuguriye inkoko sha ahera ku mababa uzi bamba ahera ku mababa abashaka ntiguruke urumva arayika sare akantu gatuma abana baba malnutritionnel ugasanga malnutrition yarateye urugo batabuze ibyo babaha ninde yababeshe ko abadamu ubazi ngo amaguru araye papa iwanyu biriyo hewe amashi menshi cyane rwose mumere amashi bamwe basore bo mu Rwanda iwacu comedy festival cyane amashi menshi kuri Zubi comedy inanase uraje gutegura igiteramo ukaronka audience n'importe uko bigenda edition ya mbere sicoro iyo ngayitambira ugira igiteramo n'izeze narose 12 kusi cyane mesheje nta onkere yarari ari rero navuga nk'ibintu ngasanga nabitahura kamwegera nkamuha ikofi foko ntabwo ndimo mwashitike muje mu giteramo foko muza mwari avance shaka kujya mutumbuka abantu gatwengera kuri 5000 wa shetibi ugacuza nkagutwenza ibisigaye avance faut kujya avance toujours avance n'abasore bakinogeye bararesha bakajya avance c'est vrai oui attention kuresha biragoye mobera amashikona n'abasumuda mugenzi ati nimora murose ti kiragoye papa no ndamubona hajya mubera amashi muri siyarati ujya mugabara mwese neza umutima mugabo umutima mwiza cyane ko mumuraba hari umugore ari divorce oya ifuko umuntu bamuvuze ko upfa uraba no sivyo kurisha biragoye mu frere kurisha
bwa umuco w'iwacu mu Kirundi biroroshe kubera ko abanyarwanda nibo bigoye cyane gose nka je ndumurundi ngiye kuresha mu Rwanda shobora ni bebe nziza smart dressed yambaye neza mushikire sasa alors ça ego je ni Ildephonse wow okay nawe twande mukarukundo mukarukundo déjà marié non uri divorcé non warapfakaye oya rukundo ari hari amazina tukwegera mugabo shaka mu Burundi mugabo ntuge ngo kiroroshe urazi koresha umukobwa utazi yava urazi mugahura ukamuresha ari abakobwa sasa rero kuko abakobwa baratandukanye utombororesha umukobwa yakujijwe n'ibijumba kuko ugiye no muntu zarashobora kubwira ati bebe urafata iki nawe cyatangura ati ibamba amafiriti kugira ngo kabere hasi urumva kuko yari ibijumba cyafata amafiriti d'accord Mr. Oleke Gigi barina yicaye umomera amashoregesha urenge arazi kwicara muri VIP attention ibibazo ngo ni lift yafashe ariko ifuko wicara urumva ku bihumbi 50 byawe ntuyicarana amagaye ubu fise n'etike be aranwenza gabaje iyo atagutwengeje tukire gute iyo wizanye c'est ça none sivyo bitagukoze ko nuko sasa rero imagine rero umukobwa ukamuresha ni bo kuresha biragoye gusa sasa aba bavye bafise impamvu uze murababarira hari utuntu basigaye bashaka kuri portail bidakenewe tuko turarondera turesha usanga ku rupangu bashize ko ngo sheshiyemesha aho wewe woyinje bashobora baraciye ubwenge bahengereye umukobwa ageze muri 25 bashobora kuraho bakandika ngo apa tunawuzisha balafu yego kuko arabizi yuko uwasenga ni barafarabira kandi apa yabagije uraronka gusa resha birabaje umutima abamama birabaje umutima sana babonye umukobwa wabo batararonka umuresha gabaje usanga ari ngorana rati hewe ses kusaresha ari ndero meriza bahamashi abamama muri kuyibanga bahamashi cyane abamama bari kuyibanga usanze umwana w'imyaka 15 umutekeye nka bombe mu rugo kenzi atambuka kwa kuruti garukundana umenga bagwaye igikero uravyumva hari igihe kabaga kagira gushaka tazi uko bigenda kigiye kwa do bakaraveni bakakabona bajya rero nangorane rero bireba mama rero ramuzana hewe umviriza kariya mwana urabizi imyaka wegegwe kura abana b'abahungu n'abana babi muri myaka ni babi attention aragukorera ubugesera ugaje bari n'ubwenge wa mama baraguhindura quelque part beni sakiguyemo achaza kamwenye hewe oya mama iyo myaka yose nta urakubaza komera amasharo babajije kuko ibyo bintu bigoye akayongera akagaruka gaza rero urumva kana karisigura banamona nemani wambariye yuko ngo yamara abana bari oya shahu hajya kare kasha apana kurondera abodyguard nka gasore ari yagi usanga amafaranga yishe bodyguard byamuheranye aba bodyguard muri iyi myaka bari kuri booking baragira niye yataye n'amayini sivyo aheze yoniba muhira wanze bagutere wa mukacu arabura sasa nakubwiye ati rero nimba ari ikintu ca mbere kigoye kuresha n'umorari komera amashami atipe bari hejuru bigakunda kuko kuresha ni probleme my friend kuresha ashobora
urashobora kugenda umutipe njye nahora niyumvira mu myaka urashobora kwiga ukigana n'umwana w'umutegetsi sivyo imagine my friend urize wiganye n'umwana w'umutama ngaho twubaha son excellence President Kagame brother ari ngeso n'abahungu bafise iyo bagiye gutemberera umudanda baricara mu makusi batazi n'ibeye kandi bagatambikiza hariya rero ibibazo bakubaza atazi kuko ujya mutama ari très intelligent buri kimwe cyose apana kujaniranya acatse agusanze wararamye hajya uricaye mu madiva ntuzibeye ntuzi n'aho ariho wapfuye kuza araza uraho neza makuru yawe ni meza waje hano kwenda iki ibyoroha niwe wisigura rero sasa utombora uvuge ko waje kuraba umuhungu abantu bategwa n'ikikukumisi none se ko nasanze uri muravuga ubigenza bite kuraba nde n'izina ry'uwaje kureba ntaryo uzi what problem do you have ni indwara igufatiye hano cyangwa se arakubaza ngo wiyegeranye wahora wigira umwana wo mu giti ucubu wo mu mitsi cyajyago rero hari ikintu gica cica byose fonction brother yaso iwawe naho ikaritiye nizisa abanyacarama ndashobora kubatiza iki kirato kuko ibinogo byose uri kwagira uko aho usanga ngo waba kuri ryapambe hariya yo cyajyago rero reka rero tuza neza wiyumve neza wumve kuri mu rugo buri kimwe cyose kigende neza nta kibazo none mbwire neza waje kureba nde umukobwa twigana umukobwa urigana mupfana iki ni inshuti yanjye uvuze gute ubanza numvishe nabi ni inshuti yanjye urakoze none ni inshuti yawe uba hehe hari igihe rero kubera amakarita yo mu Rwanda ntayo nzi cyane hari igihe uca wivugira mu Rubirizi na Kiriri hariho distance uwo muntu yahaje kuri marato gute c'est problème cyangwa ibyo arabyihorera ntacyo bimutwaye mutama papa wawe akora iki wihenda uvuge ko ari umukorodoniyeje hari ibintu bitajyana cupa uvuga ati yarafise indoto zo kuba Melissa that's true iyo arashobora kugutorera hari ibintu ukiramo intelligence wumva yuko bisobanutse brother acha wewe biragoye sasa hari ibintu rero nk'uko kuresha niyo mpamvu murabuze ataho batipe mu bahamashi kuko uwuresha ntarabiyaresha oya bona bikunda bigacamo that fine rero ikindi kintu ugomba mbere ahenze kuko bariko barambarira gatoya ati raba ukurotire sivyo kuko ndazi ko mwebwe mukenera ko twobandanya siko none tubandanye wereka ndabatere bragi mwe sasa uyu mwuga ari umuntu umwe yambajije ngo ni Ildephonse wiyumva ko turi kurasubiramo abakuru b'ibihugu bigoye musi umwe wampamagara kwa son excellence President Petero Nkurunziza brother nagiye muri toilette nk'inshuro zimwe
Zahumva w'inyamito arambajije uriteguye usanga ari igihe umuntu akubaza uriteguye utazi ko ugiye no kubambwa agace bakuduza kuri kuruwa ariko Imana komera amashyi Imana ni nziza sha yewe naragiye ntabwo nategera n'ibyoroshye sasa rero byaraciyemo ndamusubiramo mbona Uratwenze biragenze neza sibyo bindiranira kanyuma niko kabi kanyuma niko kabi zanumva rero babaye ubutumire ngo Ildephonse baragukeneye kukirimba Ingozi ibyoro umutima nambare costume aya giye gutwara ndewe ndagenda n'umutekano ndagiye koboyi niyo abantu ba mbere barinda n'aba kuri stage ntabwo batuba dufise turuta marayika ashika protokoli nanje niviriye mu rutumvi ngoma kinyenaje nicara ndavuga ati ariko tekinike fisi icara wegeranya amaguru urashobora kubwira uko waba ati wagayanye muri presidence rero bisaba rero discipline atangura amatama rero atangura kuganira karibu cyane gose kabiri wacu wavuze ngo bakwita gute bati investigation iratanguye rero urabana turindira twebwe shwaduka je mu bisanzwe nitwa Ildephonse comedy sanumva ko ndi gusanzwe uvuga newe uyu siko sanzwe mvuga vuga gusanzwe uvuga je mu bisanzwe nitwa Ildephonse comedy niko nitwa so wawe yitwa nde bisanzwe izina rya papa ashobora kuba yaravutse mu gihe bari bafite ikibazo cyo gukina kw'amazina ko ari ibihe usanga amazina yarakenye urumva nawe banyanyiye ubusa bamwagiye ubusa so wawe bamwagiye ubusa oke usanzwe uba hehe aho navuze uribagiwe iwanyu brad mumamaje narakoze mumamaje okay merci beaucoup thank you so much to agree this performance ura muhungu niwe mbonye akwiye wabyumvise brad ni mwihamaje uri abarundi sanze bava kirungi cyo kirungi urazi ko ari imyaka naragize ubushakashatsi nsanga abarundi nibo bantu bavukanye icyongereza batabizi c'est vrai muga muri kengera rero wande baraza badukubitamo how do you do I'm fine ready ibintu byose sivyo meme na Kenya byoza wumva bashize kuri afishe nka MC Tricky urumva MCA Tricky ngo uyu ngo avuga icyongereza ngo bizi wakumva nde reka kwikengera ihamashi vous êtes les anglophones muri abanglophones how uyu munsi shaka nduge mu mitumba ruguru urahura n'umukecuru sasi tukamubaza good afternoon nawe gute bafata umununi kubera iki dati none inyoni arayumva gute bafata umununi n'umujana mani brother aligero cyumubaza ati how are you c'est vrai mais none ariko arakwishura that's fine mugabo gacubandanye ukongera ati how do you do ari gisanga rero sasa yabwiriye thank you so much. See you later. Thank you. Right.